Ndabasuhuje bakunzi mwese mukurikira uyu muyoboro twizere ko mumeze neza aho muri hose tugarukanye amakuru mashya avugwa hirya no hino turahera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirwano ihanganisha M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare gikomeje kurunda abasirikare n'ibitwaro biremeye cyane mu mujyi wa Uvira ni mu nkengero zaho batumbere cyangwa se bitegura kurwana no guhangana na M23 nubwo ntacyo iratangaza. Kugeza ubu rero hari kimaze guhinduka kubyerekeranye n'iyo mirwano ndetse hari n'ibyo M23 iri gukora twavuga ko iri gukorera gashya ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzabuze aho zerekeza. Ndababwira aho ibintu biri kubera ndetse nuko byifashe kugeza magingo ya n'aya masaha. Ndababwira amakuru aturuka muri teritwari ya Walikare, mbabwire kandi nibiri kuvugwa i Masisi. Turaza gukomoza kubirebana na Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasimbuwe na perezida uriho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse akaba yaranamuhaye ubutegetsi mu mahoro, niko twavuga kubera ko nta ntambara yari yabaye cyangwa se andi mahane yari yatewe ku mpande zombi. Rero hari maze gutangazwa na Joseph Kabila kandi ngo birakomeye cyane bishobora gukora kuri perezida Tshisekedi muri iyi minsi utari no kugaragara cyane mu ruhame. Benshi bavuga ko politike itamworoheye mu gihe ahanganye na M23, ariko kandi hari n'abandi bamwugarije bamubaza ibijyanye no kuba igihugu kiri habi, kuba ari gushaka guhindura itegeko nshinga, kuba kandi yarishoye mu ntambara ariko agakomeza kuyitsindwa ndetse n'ibindi bibazo bigendanye na politiki. Rero Tshisekedi hari uburyo ki atari kugaragara cyane muri iyi minsi mu mbwirwaruhame atanga ndetse no muri ruhame muri rusange. Hari ibyo rero Kabange ka Joseph Kabila Kabange yamutangarije ndetse bikaba bimeze nkaho ari integuza. Ndakubwira uko byifashe rero, turaza gukomoza kandi kubirebana n'ibigendanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati Iran ndetse na Israel bahanganye bikomeye cyane. Wa magambo yaba yose ndetse turebye neza hashobora kwaka umuriro udasanzwe kurusha uko turi kubona uyu munsi, kubera ko hari ibyo Amerika yatangaje, hari ibyo Iran yatangaje bigaragaza ko nta uri gushaka gushyirwa hasi, nta rwose nta woroshye uhari. Reka twerekeze muri aya makuru duhereye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi yuko hashize iminsi havugwa imirwano ikomeye cyane mu Kivu y'Amajyepfo ndetse FARDC n'abayifasha igisirikare cya leta birumvikana gifashijwe na Wazalendo kigafashwa na FDLR bagafashwa n'ingabo z'u Burundi FDNB birumvikana ku busabe cyangwa se ku bufatanye bwa Ndayishimiye na perezida Tshisekedi. Aha rero ingabo zose ko zakabaye iryo ryose ko ryakabaye rimaze iminsi rigaba ibitero simusiga cyangwa se byinshi cyane kuri AFC/M23 ndetse na twirwaneho, ariko bikanagira ingaruka ku bice bituwemo n'abaturage hariya muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane ahitwa Iminembwe. N'ubu ngubu mu ijoro ryakeye mwabyumvise amakuru twagiye tubagezaho yuko bagabye ibitero bikomeye cyane kandi bikangirikiramo abaturage ku buryo abaturage bagera muri 7 nk'uko amakuru tugira bivuga bahapfiriye, abandi benshi bagakomereka ndetse abandi bagakwirwa imishwaro bagahunga, kugeza ubwo harabambutse umugezi witwa Rwiko uturuka ku mugezi witwa Minembwe bambuka kugira ngo bahunge ayo masasu aremereye. Na amasasu yakoreshwagamo intwaro ziremereye, ariko kandi hakanifashishwa indege zitagira pilote zizwi nka drone nk'uko amakuru abivuga. Kugeza ubu rero ingabo za leta ya Kongo nubwo bimeze bityo, amakuru atugeraho aka kanya haba za Karingi, za Gakenke, za Mikenke, Minembwe Centre, ahandi hayegere hatandukanye bahunze Kibuno Mpamaguru, bari kurasira kure mu ntera ndende barasa ku bice bya M23 na twirwaneho bagira ngo barebe ko bashotora M23 ibe yakishura mu mirwano. Impamvu rero gutangazwa yatumye bahunga cyangwa se bakwirwa imishwaro biruka Kibuno Mpamaguru nuko ngo M23 yarashe amasasu isa naho iri kubirukana, ariko nta mirwano yaribaye, ahubwo amakuru agaragaza yuko bahunze yewe nta n'amasasu menshi arabageraho, bikanga yuko M23 na twirwaneho bashobora kubakorera ibintu bidasanzwe kuri mu bigendanye n'ibitero bari kugaba nabo. Aha rero M23 n'ubundi yari yasohoye itangazo ryamagana ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse n'ingabo zabwo bakomeje kubangamira ituze ry'abaturage aho bari kugaba ibitero bo bavuga ko bari kubigaba kuri M23, ariko kandi bikagenda bikangiza ibikorwa by'abaturage ndetse n'abaturage b'abasivile bakahapfira. Bikaba rero ari ubuzima bw'inzirakarengane bukomeje kugenda buhatakarira. M23 rero ikaba ari yatangaje yuko mu gihe cyose leta ya Kongo ikomeje ibikorwa nk'ibi ngibi, M23 nayo igiye kugaragaza uburakari bwayo mu kurengera abaturage ndetse no kugira ngo nayo yitabare muri rusange, kandi ko bishobora kuba byaba bikomeye cyane. Aha rero niho benshi bavuga bati wasa
ugasanga ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo n'abari kubafasha muri iyi minsi bari kugenda bakora ibikorwa bisa no kwitegura, kuko M23 imaze iminsi isohora amatangazo ya hato na hato. Mwarabyumvise iminsi ishize ubwo FARDC bagabaga ibitero hariya nyine mwagenda mwumvise byabereye za Kabonambo, mwumvise byabereye za Sange, mwumva za Ruvunge, mugenda mwumva ibyabereye mu bice bitandukanye byegereye mu mujyi wa Uvira, byose biturutse ku ngabo za leta ya Kongo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, bafatanyije na Wazalendo. Aha rero M23 nabwo yasohoye amatangazo ivuga yuko iri kwamagana ibikorwa bibi bya leta ya Kongo, kandi ko nabwo hari icyo ishobora gukora mu rwego rwo kugira ngo irengere abaturage initabare. Amatangazo rero uko agenda yiyongera, abamenyereye ibya M23 igiye guhindukira iby'urugamba cyangwa se igiye gukora ibikorwa, ikora igikorwa gihambaye kinini cyane, kuko niko byanagenze ubwo yafataga imijyi nka Goma, Bukavu, ibice nka za Kavumu, kibuga cy'indege cyangwa ngaho n'ahandi atandukanye na za Masisi, yagiye ibikora gutyo. Icyo gihe yabaga imaze igihe igabwaho ibitero bya hato na hatoya n'ingabo za leta ya Kongo, nabo bari gufatanya nyine barimo n'ubundi FDLR, abarundi, Wazalendo. Icyo gihe harimo cyane ingabo z'abacanshuro, harimo na SADC nyinshi. Icyo gihe murabyibuka za Malawi na Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo. Ariko M23 yagiye guhindukira ikora ibintu bitasanzwe ku rugamba, koza ama operation menshi cyane, operation z'amateka niko twavuga, ku buryo FARDC ibyo bintu izabibwira cyangwa se bizagaruka mu mateka agendanye n'iyi ntambara. Aha rero abari kubicungira hafi baravuga ko ibiri gukorwa n'ingabo za leta ya Kongo n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo bishobora kuzaba ibibazo cyane ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe cyose M23 ibona yuko ibyo yifuzaga bitari kugerwaho. Yari yarekuye umujyi wa Uvira kugira ngo haboneke amahoro n'agahenge, nubwo binavuga ko n'ubundi ari mu gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi hari uburyo kugira ngo na leta ya Kongo yibwirize nayo itanga agahenge, ariko ahubwo yo yabonye ko ari amahirwe igize, itangira kugaba ibitero by'umuriro kuri M23 ndetse binagira ingaruka cyane kuri uyu mutwe, kubera ko banabiciye umuvugizi wa gisirikare uyu nguyu akaba ari Lieutenant Colonel Wingoma, biciye hariya Irubaya mu bitero byakoreshejwemo drone. Ibi rero byose bikaba bikomeza kuzamura uburakari bwa AFC M23 na twirwaneho. Gusa nubwo bimeze bityo, ingabo za SADC zirimo cyane izangora ngo ziri kwirunda cyane, ziri kwisuka mu mujyi wa Uvira ku bwinshi, amabatayo n'amabatayo bari ku mirongo minini cyane bakora za patrouille, bari gufatanya n'ingabo z'u Burundi, ku buryo ubona yuko hano hari ibintu bidasanzwe bari kubikora, kandi mu gihe ashinze ibitwaro impande n'impande n'ubundi muri uyu mujyi. Ariko kandi na hariya za Plaine de Ruzizi murabizi yuko imyiteguro ari myinshi cyane ku ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi. Aha rero ikikango aho kiri guturuka abenshi ntabwo bakibona, kubera ko M23 ntabwo iri muri Uvira, yarekuye uyu mujyi kandi burekura mu mahoro, yewe nta nubwo iri gukora ibikorwa bigaragaza yuko yo iri mu myiteguro yo kugaba ibitero bikomeye cyane. Ariko rero n'ubundi abikurikiranira hafi bavuga ko M23 ibyayo bikunze kubera mu ibanga nyine, ku buryo ubona yuko ari igisirikare kizi kubika ibanga cyangwa se ubutasi bwayo badapfa kwasasa ibintu ko babonye. Akaba rero ariho hashobora guturuka ikikango ku ruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariyo mpamvu ari gukaza iyo myiteguro. Ariko ninkubwira ngo hariya hari ibintu bidasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, wumve yuko bidasanzwe. Abaturage bakomeje kugira ikikango bavuga ko ibiri kubera ibi biri kugaragaza ko hashobora kuba imirwano ikomeye cyane, kandi ko nabo bashobora kuzagirwaho ingaruka zikomeye cyane. Ahitwa Uvira, mujyi wa Uvira, za Murungwa, hari ibwoba bwinshi mu baturage bari kugenda baganira n'itangazamakuru, baragaragaza yuko hano hantu hatagize igikorwa ashobora kubera isibanira umuriro ukongera ukaka. Ariko nubwo bimeze bityo, abaturage nk'uko nabikubwiraga ku munsi w'ejo, bamaze iminsi basaba ko uyu mujyi wa Uvira wagarukamo ingabo z'umutwe wa M23, kubera ko kuva M23 ihavuye ibikorwa byarongeye, umutekano warongeye urazamba, bigizwemo uruhare na FDL na Wazalendo. Usanga bica bagira nabi abaturage, ugasanga barica amatungo yabo, ugasanga barabasahura, ugasanga n'ubundi bugizi bwa nabi bwakomeje kugenda buhagaragara nyuma y'uko ngo M23 ivuye muri uyu mujyi. Bo banavugaga yuko uko bimeze mu mujyi wa Goma ariko byakagenze muri Uvira, M23 hose kagenda ihafata ihabohora buhoro buhoro. Hanyuma rero kugeza ubu kandi reka twerekeze mu gace, twerekeze muri teritwari ya Walikale.
Imasisi ho kugeza ubu nta kidasanzwe kiri kuhabera usibye ibitero bya wazarendo byabaye ku munsi w'ejo bigamije ubujura gusa ubusahuzi, ariko byari ibitero ngo birimo amasasu menshi cyane, ndetse amakuru avuga ko muri ubwo busahuzi bwabo ngo banageze aho mera nk'aho bashwanye basubiranamo abo wazarendo za Nyatura zirimo ibice bitandukanye, bararasa nabo ubwabo karahava, sinzi niba barapfaga ibyibano cyangwa ibindi, ariko baje gukwirwa imishwaro bose batatana nyuma y'uko M23 ibirukanye. Aho rero hakaba ari hafi ya za Muheto, aho ni hafi ya za Muheto birumvikana. Niho hari humvikanye amasasu muri ibyo bice byo bisanzwe bigenzurwa na M23, ariko ugasanga nyine izi wazarendo zikomeza kugenda zizerera hafi aho ngaho kubera ko ntabwo ibice byose M23 agenda ibifata, kuko hari habara amashyamba, hari imisozi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka turekeze rero muri teritwari ya Walikale, hari agace kitwa Kanune ni agace gaherereye muri groupement ya Ikobo harazwi, ndetse byigize no kuvuga yuko hahungiye perezida wa FDL yitwa General Rumuri cyangwa se Major Rumuri. Ntabwo abenshi amazina ye bayafata neza kubera ko yise amazina menshi, General Rumuri, Ibyiringiro, Victoire, byinshi. Aho rero akaba ariho bivuga ko yari yarahisha, ariko M23 kuva yaherekeza bivuga ko bahamuvanye muhetse mu ngobyi kubera izabukuru no kuba yaragiye akomeretswa n'amasasu yo ku rugamba. Aha rero hakaba hataramenyekana aho kugeza ubu uyu musaza Rukukuri aherereye. Aha rero hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu, imbunda zavugije ubuhuha, byarivuzwe ku munsi w'ejo ariko no mu rukera rw'uyu munsi byagezeyo, ndetse amakuru agaragaza yuko hari benshi muri wazarendo bahaguye. Habereye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano rero yagizwemo uruhare n'ibitero bya wazarendo bigaba kuri M23 nk'uko amakuru atandukanye ava muri ako gace abitangaza. Imirwano yatangiye nyine mu rukerera rw'ejo igeza mu rukerera rw'uyu munsi. Ubwo rero amakuru agaragaza yuko yari isibaniro nyuma yuko wazarendo ishotoye M23 kuva ari icyo gihe urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje cyangwa se ntoya, izirasa mu ntera ndende n'izirasa mu ntera ntoya, byose byumvikanaga hariya mu kirere cya Ikobo muri groupement ya Ikobo imaze hafi umwaka igenzurwa na AFC mu 23. Leta ya Kongo yishakisha hasi hejuru, ariko bikaba byarakomeje kugenda bibabera ingorabahizi, bibabera urusobe. Hanyuma rero nk'uko inkuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye harimo na Actualité.cd baravuga yuko haguye abazarendo batari munsi y'10, ndetse hakaba n'abafashwe, ariko ntacyo M23 irabitangazaho, nubwo ibitangazamakuru nka Actualité.cd bibitangaza. Mu byumweru bishize havuzwe ibikorwa byo kongera ingufu ku nyeshyamba za M23 mu duce turimo dutandukanye turanye na Ikobo, cyane cyane muri groupement ya Kisimba byavuga ko M23 iri kugenda iharunda abasirikare kandi bari special cyangwa se badasanzwe bo mu mitwe idasanzwe, cyo kimwe nuko yabikoraga za Mambasa, Irubero, aho ngaho hose ikaba iri kugenda yongera imbaraga mu buryo butandukanye bucece kugira ngo mu gihe cyose yakomeza kugenda ishotorwa cyangwa se iraswaho n'igisirikare cya leta n'abagifasha nayo ibe yakitabara kandi yitabare mu buryo bukomeye cyane, bityo ibitakomeza kugenda itakaza ibice yari maze kugenda ifata, kuko bigaragaza yuko leta ya Kongo nayo iri kugenda iyongera imbaraga, ndetse ikaba yaragiye ihindura abacanshuro. Mwarabyumvise yuko abacanshuro bari bahari mu bihe byashize za Goma ntabwo ari bo bahari uyu munsi, ndetse no muri SADC mwumvise yuko hiyongera imbaraga za Angola na Tanzania, ntabwo ariko byari bisanzwe mu bihe byashize. Mwumvise ko FARDC iri gukoresha cyane amadrone muri iyi minsi, ntabwo yakoreshaga cyane, ndetse ngo yazanye n'abatekinisiye bo kuyakoresha batandukanye na babandi ba muri FARDC n'abahibo batazi kuzikoresha. Byose rero bigambiriye kugira ngo bagire icyo bakora mu bice M23 fashe, nibura bagire bikeya baba bakisubiza kugeza ubu nubwo bitarakunda. Rero kugeza ubu ngubu nuko amakuru ahagaze aho muri groupement ya Ikobo. Niyo mpamvu rero bivuga ko na wazarendo yagerageje gufatirana ngo yongere kwigarurira aka gace ka Ikobo, ariko M23 ikabasubizayo shishitabona nabi cyane, kugeza ubwo ubu ngubu abo wazarendo batari kugira igikorwa na kimwe bakora, bamwe bakaba ngo bakomeje kugenda bavurwa. Reka rero tugaruke kubirebana ni ikiganiro ngiye kugarukaho, ni ikiganiro n'abanyamakuru yakoresheje ubundi kwa gatandatu ushize, ariko inkuru yatangiye gusakara cyane uyu munsi. Ni umunyapolitiki itavuga rumwe n'ubutegetsi Delisa Sanga, ubutegetsi nyine bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragaje ishusho ihangayikishije ku bijyanye n'igisirikare n'umutekano
mu gihe cy'imyaka 6 Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari ku butegetsi kuva 2019 kugeza 2025, nubwo hari amafaranga menshi yashowe muri iki gisirikare, kuko ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'icukumbura ryakozwe rigaragaza ko mu myaka kuva Tshisekedi ubundi ageze ku butegetsi, igisirikare cya Kongo nicyo cyakoresheje amafaranga menshi mu karere k'ibiyaga bigari mu bijyanye n'igisirikare cyangwa se no kubaka ingabo. Ariko nicyo gisirikare cyagaragaje cyangwa se cyagaragayeho ubugwari, kuko cyakubiswe n'umutwe w'inyeshyamba, niko twavuga wa M23, uracyandagaza ufata ibice byinshi cyane kuva kuri Bunagana kugeza kuri Uvira, nubwo bayirekuye ku bushake bwabo birumvikana, ariko byabaye byateje impaka, bavuga bati amafaranga ashorwa mu gisirikare cya Kongo ajya he, akora ibiki? Hamwe bakavuga ko binagaragara yuko hari asahurwamo cyangwa se bindi twita injyawuro aribwa. Rero uyu nguyu yaganira n'abanyamakuru, wahoze ari umudepite watorewe Louisa muri Kasai, yagaragaje ubwiyongere bukabije bw'ingengo y'imari mu nzego z'umutekano na gisirikare ku buyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi, aho ingengo y'imari y'igihugu irenga 30 yagenewe inzego izi nzego z'umutekano n'igisirikare. Akagaragaza ko hagati ya 2019 na 2025 ayo mafaranga yageze kuri miliyari 13 zirenga z'amadolari ya Amerika, akubye hafi Burundi kabiri, aho Burundi akukoresha kabiri, ariko ntihagire impinduka na nkeya zigaragara ku rugamba. Ati nta kwiyongera kw'ingufu kugaragara ku gisirikare cyacu, nta mutekano urambye uhari ku baturage bacu. Impamvu turibaza impamvu aya mafaranga akoreshwa. Urumva rero ko yagaye ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bwirwa bushora amafaranga mu bijyanye n'igisirikare, ariko nyamara ntibigire icyo bitanga. Naho rero Joseph Kabila ugeze kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agasimburwa na Tshisekedi, muri iyi minsi Tshisekedi umugenda havuga yuko ngakorana na 23, ndetse no mu bitero byahirutse Igoma murabizi yuko byari byagambiriwe kwica abayobozi bari ba M23, ariko ngo bakanongeraho Joseph Kabila ngo kuko ngarabafasha, byose bikorwa cyangwa se bivugwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Uyu rero Joseph Kabila Kabange akaba rero yatangaje ko ari ngombwa ko ubutegetsi bw'igihugu bwa Felix Antoine Tshisekedi wamusimbuye buvaho. Kabila yabitangaje mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru La Libre cyo mu Birigi. Aha rero akaba ni ikiganiro cyabereye mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Goma. Muri iki kiganiro Kabila yongeye gushinja Tshisekedi n'ihuriro rye kuba barishe amasezerano bagiranye ubwo perezida uriho yashyikirizwaga ubutegetsi 2019, ubwo nyine uriho n'uyu nguyu Tshisekedi. Ati 2019 umuryango wanjye wa politike FCC wasinyanye amasezerano na Kashi, ihuriro rya Tshisekedi na Kamere, Vitali Kamere, uyu nguyu benshi bashinja kuba yihinduranya nk'uruvu, kubera ko ubutegetsi bwose bugiyeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abugibera umutoni kandi akabubujyamo agafatamo ubuyobozi. Uyu rero akaba yitwa Vitali Kamere. Twari dufite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko no muri Sena, ku buryo Tshisekedi atashoboraga kuyobora igihugu atadufite. Twashyizeho ubwo bufatanye kugira ngo imirimo y'igihugu ikorwe mu ituze kugeza ku matora akurikira. Nyuma yaho Tshisekedi n'umuryango we wa politiki bavuze ko nta masezerano yigeze abaho, ariko ibyo bavuga sibyo, kubera ko hari kopi imwe yonyine kandi narayibitse kuko nari nzi ko iyo nyibaha yari guhita ishyirwa ku mbuga nkoranyambaga igasakazwa. Kabila rero yahamaganye by'umwihariko umugambi wa Felix Antoine Tshisekedi uyobora Kongo kuri ubu n'abantu ba hafi ye wo guhindura itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa kugira ngo azabashe kongera kwiyamamaza muri manda ya gatatu, nyamara abaturage batamushaka. Iyi manda ubundi guhindura itegeko nshinga byavuzwe kuva 2025, ndetse kuva bitangaje muzi ko byamaganiwe kure. Hari n'imitwe y'ahubwo yaremwe za Robero, mwagiye mubyumva n'ahandi, na za Katanga, bavuga ko baremye iyo mitwe kugira ngo bamagane bivuye inyuma umugambi wa Tshisekedi wo kongera kwiyamamaza, kubera ko ntacyo amariye abaturage, ngo mu mishinga yari afite irenga 4,000 mu yagezweho ntabwo irenga 5. Ni ibitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, wenda umuntu yanakorera icukumbura akareba niba ari byo, ariko niko bitangazwa nyine. Rero aha uyu nawe yavuze yuko nubwo adashyigikiye uriya mugambi, bisa naho n'ubundi igihugu nta tegeko nshinga kigira. Niko Kabila wavuga ati irihe tegeko nshinga se ku bwa Kinshasa ntaribaho.
ryirengagijwe kuva 2019. None se bazavugurura iki? Nta tegeko nshinga rihari. Njye mbona bashaka gushyiraho itegeko nshinga rishya. Ibi byose byo kuri hindagura ni bibi cyane, biteye inkeke. Kabila yagaragaje ko kuri ubu igihe kigeze ngo ubutegetsi bw'igitugu buriho muri Kongo Kinshasa buveho. Arashinja Tshisekedi kuyoborana igitugu rwose. Akaba rero havuga ati sintekereza ejo hazaza, ntekereza uyu munsi. Nabivuze muri Gicurasi umwaka ushize. Tugomba guhagarika ubutegetsi bw'igitugu buriho kugira ngo bigerweho. Tugomba gukangurira no guhugura abanyekongo bose, baba bari mu buhungiro cyangwa bari mu gihugu imbere n'abandi batandukanye. Buri wese agomba kubigira inshingano ze. Kandi kugira ngo dutsinde ubutegetsi bubi, abanyekongo bafite inshingano ya 60, bafite itegeko ingingo ya 64 y'itegeko nshinga iteganya ko buri munyekongo agomba guhangana n'umuntu cyangwa itsinda rifata ubutegetsi ku ngufu cyangwa ribukoresha binyuranyije n'itegeko nshinga. Kabila rero yavuze ko hatagize igikorwa Kongo Kinshasa ishobora kwisanga mu bibazo nk'iby'igihugu cya Sudani kirimo muri iki gihe. Muzi ko igihugu cya Sudani twanavuga ko cyacitsemo ibice. Murabizi ko nyine hageze abavamo Sudani y'amajyepfo hasigara indi Sudani. Murabizi ko hagize haza indi mitwe itandukanye ikomeza kugenda ihangana n'uyu munsi. Byose rero bikaba bishingiye ku butegetsi uyu avuga ko ari bubi. Mu burasirazuba bwo hagati mu gihe intambara ikomeje hagati ya Iran na Israel, Leta z'Ubumwe z'Amerika nazo zitanga imbaraga zidasanzwe. Ndetse ubungubu intambara ikomeye ikaba ari uko Leta z'Ubumwe z'Amerika zishaka kubohora umuhora wa Hormuz wihangayikishije cyane. Kugeza ubungubu Iran, ubuyobozi bwa Iran bwatangaje ko bushobora gufunga burundu inzira ya Hormuz, imwe mu nzira z'ingenzi ku isi zinyuzwamo ibikomoka kuri peteroli birenga 20% by'ikoreshwa ku rwego rw'isi cyangwa se urwego mpuzamahanga. Iyi mvugo rero ikomeye ije nyuma y'igitutu gikomeje gushyirwa kuri Tehran n'ubuyobozi bwa Amerika, aho Donald Trump yatanze umuhuro ukomeye asaba Iran gufungura byuzuye iyi nzira mu gihe kitarenza amezi 48. Bitaba ibyo ngibyo ngo hakajyaho ibitero byibasira inganda zayo za nucleaire, ni ukuvuga nyine inganda za Iran. Ariko Iran iratangaza iti, wowe Trump ibyo watangaza byose, amagambo wavuga nushaka ujye hehe wimanike, ntabwo wowe uteze gutuma duhagarika intambara ku bwawe cyangwa se ku bushake bwawe. Ndetse uyu muhora nunareba nabi tuzakomeza kuwufunga kandi ntacyo uzakora. Ni ibitangazwa na Iran iri no kugaragaza kwihimura, igaba ibitero mu bice bitandukanye Amerika ifitemo ibirindiro, inafitemo za ambasade, ari nako ibigaba i Yerusalemu ndetse ikanabigaba hariya Tel Aviv. Ikaba inyubako zikomeye iri kugenda zihindura umuyonga, yihimura ku bigendanye nuko Amerika na Israel bakomeje kugenda barimbura cyangwa se bica abayobozi bakomeye muri Iran. Reka mbashimire cyane mwebwe mukurikira kandi mukunda ibi biganiro.